Da naučiš više o Creative Commons licencama i tipovima ovih licenci, predlažemo ti da posjetiš sajt Creative Commons Srbije i saznaš šta su to Creative Commons licence, koji je njihov značaj i sastav, kao i da se upoznaš sa tipovima ovih licenci i njihovim simbolima, ali i da naučiš kako da odabereš pravu licencu ukoliko želiš da pod određenim uslovima podeliš neko svoje delo. Podsjetimo se da Creative Commons licence pružaju mogućnost autoru, odnosno autorima, da zadrže prava na svoje delo, ali istovremeno da dozvole drugima korišćenje tog dela pod uslovima koje oni sami odrede. Opcija Izaberite licencu preusmerit ćete na sajt creativecommons.org na kome možeš da kreiraš licencu, odnosno da kroz vežbu naučiš koji su tipovi Creative Commons licence i njihovo značenje, kao i značenje pojedinih simbola. Potrebno je da odgovoriš na dva pitanja. Da li dozvoljavaš da tvoj rad menjaju drugi korisnici? I ovde na raspolaganju imaš 3 odgovora. Da, ne i odgovor da pod uslovom da drugi korisnici svoj rad dele pod istim uslovima. Drugo pitanje je da li dozvoljavaš komercijalnu upotrebu svog dela i na ovo pitanje imaš ponuđene samo 2 opcije, da i ne. U zavisnosti od odabranih odgovora na ova 2 pitanja, dobit ćeš odgovarajuću Creative Commons licencu. Pa tako, ukoliko na prvo pitanje da li dozvoljavaš adaptaciju, odnosno izmenu svog dela, odgovoriš sa da, a na drugo pitanje da li dozvoljavaš komercijalnu upotrebu svog dela isto odgovoriš da, onda ćeš dobiti licencu koja dozvoljava distribuciju, remix, preradu, kao i komercijalno korišćenje dela, sve dok se pravilno naznačava ime autora. Ovo je najfleksibilnija licenca i upotrebljava se kako bi se u najvećoj meri dozvolilo korišćenje dela. Prva oznaka, CC, je osnovna Creative Commons oznaka koja označava da se za određivanje autorskih i drugih prava koriste Creative Commons stvaralačke dozvole. Ova druga oznaka, čovekoliki piktogram u krugu, označava dodelu prava i dozvoljava kopiranje, deljenje, prikazivanje i izvođenje zaštićenog dela, kao i dela koji iz ovog proističe, uz navođenje autora. Ukoliko je odgovor na prvo pitanje da li dozvoljavaš izmenu dela ne, onda se dodaje još jedan simbol znaka jednakosti koji označava doslovno korišćenje, što znači da dozvoljava kopiranje, deljenje, prikazivanje i izvođenje zaštićenog dela, kao i dela koji iz ovog proističe, ali samo u neizmenjenom obliku, bez ikakvih izmena i dorada. Sada je promenjeni tip licence i ovo je licenca autorstva bez prerada koja dozvoljava distribuciju, komercijalno i nekomercijalno korišćenje dela ako se pravilno naznačava ime autora i ako se delo uopšte ne menja. Ako je odgovor na prvo pitanje da, ali sve dotle dok i drugi korisnici svoj rad dele pod istim uslovima, onda se pojavljuje još jedna oznaka, odnosno drugačiji simbol strelice koja se zatvara u krug i ona označava razmenu pod istim uslovima i dozvoljava kopiranje, deljenje, izmenu, prikazivanje i izvođenje dela, ali pod istim uslovima koji važe za originalno autorsko delo. Ova licenca se upotrebljava na primjer u Wikipediji i sličnim projektima jer dozvoljava remix i preradu kao i komercijalno korišćenje dela ako se pravilno naznačava ime autora i ako se prerada licencira pod istim uslovima. Ona se često upoređuje sa copyleft licenciranjem slobodnog softvera ili softvera otvorenog koda. Sva dela nastala na osnovu dela licenciranog ovom licencom trebalo bi da budu licencirana istom licencom, koja pored ostalog dozvoljava komercijalno korišćenje. Ukoliko je odgovor na drugo pitanje da li dozvoljavaš komercijalnu upotrebu svog dela ne,
Sada se dodaje novi simbol, to je ovaj simbol, odnosno oznaka za dolar koja je precrtana i koja označava nekomercijalno korišćenje, odnosno dozvoljava remix i preradu ako se pravilno naznačava ime autora i ako se prerada licencira pod istim uslovima, ali isključivo za korišćenje u nekomercijalne svrhe. Dakle, ova licenca dozvoljava remix i prerade, kao i nekomercijalno korišćenje dela ako se pravilno naznačava ime autora i ako se prerada licencira pod istim uslovima. Ako je odgovor na prvo pitanje da, a na drugo pitanje ne, onda se dobije licenca koja dozvoljava remix i prerade, kao i nekomercijalno korišćenje dela ako se pravilno naznačava ime autora i ako se prerada licencira pod istim uslovima. I na kraju, ukoliko je odgovor i na prvo pitanje da li dozvoljavaš adaptaciju, odnosno izmenu svog dela, ne, kao i odgovor na drugo pitanje da li dozvoljavaš komercijalnu upotrebu svog dela, ne, onda se dobije najstrožija licenca koja dozvoljava samo preuzimanje i distribuciju dela sve dok se pravilno naznačava ime autora, ali bez ikakve promene dela i bez prava korišćenja dela u komercijalne svrhe. Ovako kreirane licence prikazuju se u obliku ikone sa određenim simbolima dozvole koja ima dve varijante, normalni oblik i kompaktni oblik, odnosno ovako sažeti skraćeni oblik, i pomoću ovog HTML koda koji možeš kopirati i ugraditi u svoj web sajt ili blog, možeš na ovaj način ikonom odgovarajuće licence posetiocima sajta dati do znanja pod kojim uslovima mogu sadržaj sa tog sajta preuzimati i koristiti.